Oh, shalom, greetings, Talafalava, Patalafatu, Elipokala, the Global Kingdom TV channel. Mamalu, Latinu, or Samoa, Pofia, Lava, and Mafita Maneapi. We say shalom to you, Talafalava, and welcome. Patai Mafita Mai, Lenea Fiafi, Mote Loa, Iosiko Kalame, Elefuaina, Ala, Pasolongo, Polkalame, and the Global Kingdom TV channel. But when God gives us an opportunity, we seize the moment. So this morning or this afternoon, coming live from the studio here in Auckland, New Zealand, Pastor Kosi, Apostolo, and Mama Rita, Pastor Rita, Wauli. And welcome to our Global Kingdom TV channel, Afiafi. Shalom and Talofa. Talofa for Emal Malusa, more tanto por calamity to la lasso. The ear and two of Taiwan, fail to the name of not tanto te Fapsota in tanto mafuta or one at Telebabi. Yet Maloso for Lise. Before we have no fail to take more than tanto. I was having no room on the Global TV. The ear and two of Taiwan never know. When Talofa Rita, Talofa Lise, Baptized in Mole, Maiava Noa, Tato Talofa, name for Afiafi, Shalom, and Talofa. Amen. I only Amataina Bokalami, I'm going to ask Pastor Kosi, but me Mole Lava, Amataina, Tato Bokalami, let's tell. Yeah, thank you. Talo, Faptele Tua. Ilene itula tunato le manto fa mo e mesi fuori nei por calame le tua o ilama se lo fa fonga mai so se ta fa la lani le tua e mesi se o mato wa tu pelo sa mo ya fa pena ona tu lo ina tu lo na pa ia mato talo le tua ia fa pena ona fa ngai le nei por calame e te mai se fe awe luta wina awa wina Losi le macho umala e maulunga lo bi inga le yaso so fa isu mene amen yeah so fatalo fatu ai ia ma fai ona mafita mai online through our Facebook or our YouTube channel fatalo fatu ia to and our prayer ia family le tu ai lo mafita mai le ia fiafi ia avia fo ile nei tala no ia ma se fa fangu ia to ina ia whaamalusia foi oi lo savalinga maletua. So the title is When God Calls. The avala au mailetua. I just want to quickly introduce Apostle Kosi and Mama Rita. I first met them in Israel 2019. La fai wina lo 4 years assignment ita tono Israel. And when the Lord was calling me back here, the biggest prayer of my heart at that point, only tangata spiritual mentors to help me in the calling waloa to ua Israel and coming back to Wellington or coming back to New Zealand. How do I live out my calling here after a 4-year away? And then the Lord connected us to Israel. And since then, the Lord has really connected us in the spirit. And when we started the Global Kingdom discipleship, they came alongside us. They didn't come and overtake the calling. They came and pushed us and elevated us to walk out our calling up. So Pastor Kosi and Rita, the biggest you're really called to the young people. So my question is, you know, how do you feel that calling is to the young people and how the Lord is using you both to reach the young people? Yeah, for time of city, yeah. I think kalau more for lele tanto manatua iso se pala out. Is a dimensions is a dimensions o wala wino tanto ole se faça fam talanga popo le ma fo yo langa fo le tau le li na ia
se whaavai po se context i tātou tanoanga. I rogo langa vole le whaleanganga. Ia, sa u whaolai nei tono o le ngaluenga o le Autalvomo Keriso, Youth for Christ. Sa pe sulu tolo tausanga. Talavou. Ia, on mai alea o la waonga i Samoa, sa New Zealand waonga ai. Toi foi atu Samoa matano whaingaluenga. Ona mafutau le malmantu masio tolua o le tausanga tasi iwa lima sa walawina ia ute alu Britania sa eise abano se ngaluenga sa whapenao na umaua o nala anu wanu ino i Britania o whaingaluenga ai ia ufoi mai le tausanga tasi iwa ono i Australia ia whainmafa poiponga i Australia matu foi le i Britania Ole tanto savalinga maleni ese a stages ese vaenga ese la sanga tanto ti la sia ma fa pena foi le balawina tanata ese la sanga ele tu mau i se metasi lunga la utala ole basic journey basic sembalanga vo le e ti sa le me ti le me so atulesi me fa penale fa ngamalanga funanga Israelu ile ba matua ese no want to le va en want to le toafa want to e fa pena ole tosanga iba sumale leono le na mato foi toi petania ia sama mafuta foi se kali se na ia o se tasio la le Elim Church i Britania su tasi tausanga mai i Britania su tasi fu tausanga manga ai santele se lava se vaenga falenga na matu mai amaua pe ala i le maftanga i kalesia le sa amatalia e ausole ta o George Stephen Jeffries o ina to umai talesi mele o le revival tana e alu su e le history of revival na ino ile e fa pena ona ia ngol ausole o la uole na fonena sa fa ngaina i se awala mtatia le tua i le vaitenga tasiva o le tasiva to o so wa matule nei fam talang le fa background e mamalama au ina fulana vala wina i ma ue ne tua ma te whaiwhi au ai vantau sanga ma whaiwhi au ai i na le Elim Church Kensington Temple i Montona e le whaingo fie ona e langona fo le whape o ita ai le lava fo i si tapenanga e le lava se mamala ai le la whaiwhi au ai sa tolo lotu to tele na to sa fa malo si mai ja si ko foi ko la utala o la to umai ana ma to mai amata le fo le lotu le la le Elim Church o sa pe to fast food ma to o sa group le ma mata i Britania ma o to loa le kale sia le lima fitanga e kere ma ele fena ma sani tanga uma so ai sa langona sa ma ole langona e ele val awole tua ye ma wa le tasila so sala una malfefe la una mai le mo me fo io tai la na mi tai me io sa groups tele na wa ia sa groups ai faccio una la una fefe il ta quale e ye ni so tolo ye ta to i kalesi wa yele vala wole tu cha ina sa groups e uma male la unga la sal toruna wole fengo mo file mo o na no amatano fa no ina ele vala wole tua wole tanu sta ele to ma ole ole le sia sa matu ye sa ninga o ye la su ngari mai nusila ya che ha u fa to la tala ile tamalo le palangi fa ma wale la fa ma sa ko e ke fia ia ai sa le tarif mai io o la matanga na ma sa ko io lu ngali palangi mai New Zealand ama tanele ma to sa ko na to fama to within 9 months
ua masalo ko kiki o Kosi fu kanga kai kongo le sa ku au tangata mai I ma o kanga ka inkia Afele Asia papa langi o fa pia le tua e sem tau tia o a mai le sa mo ngi perkangia tai le sa ku o se ka le sia vo le tele a le wa mo ma o mai I tangata fo I mai ya tunu o malalang le wo fa sa ku o ke lo la tala o le fi vet e wa tai vai yaso ma fai once a week e maka kwa la ka penga ngai la so fua ka la ngona fo le fa tau va pe oi ka ke le ya na uma le iba ma sina vo le tamna ma ta sa ku wa tu ma fa le o le lo po fe me o fa se fo tanga tai wa ye le ma sa ku e uma le iba ma sina la to ta sa ga ta na lo ma o ma tu a mata le si la le ka le si o ka la ngona le no ma fo le le no fam chala tu te mile na bala le tu e ma ka sa ku wa fa se fu winga la Pai ngā rangwa wapi au woi e share kai el sarku e se fefe au te lea le mita wina mawa le tu anyways fa pula tala so valu tau sanga ma fefe au o ina ta pena I mawa le tu I so se vaenga lo langa fa le nganga ma o ina matana fa I roma I le tu le vala au o le balao o le balao fa apostolo ma koia o le lo ya plane wingo ngame o fa la wingo nei al mela malia e telefono tanga ma tanga ma jo ya ai ma ke kwa e mai lo fa perfectanga e se fefe au po le lo lao o le mela vetasi e ia le balao fa apostolo ya jo a lo le mafkanga o la apostolo lo le mafkanga le la pe wa falte ia o matano fisili le tua o te le mal lama le bala wina la de winga o le bala wina ya se ko fa ko ku luma me te se to elo mai ama su tasi te sanga pertania ma fa wina le musuina me ma ti to fo in me pacifica ma mai le tau sanga lua fe me termina we ma fa na to fa na petane ma fa na to fa ya le lai terminei o yo sua le wo fu lima tau sanga ya masarona le lu su tolu o lili lu su tasi te por pepe suwi ba tau sanga le nei New Zealand ma to mai no le fiti ya le si foi va le una le la tala ese ia la sanga po dimensions o le vala una tangata le la wa uma pertania le la wa mai fiti ma mai no fiti manto sa fanga lunga le na fiti ya manto le suese ta e kalesia manto te mafuta te manto fe loai malesi unga li fefe au fiti o le saina mai fiti ia male tamai al fale tua e afa sa moa afa fiti ia anyway fa pupula tala manto fe loai tasi le manto ansa ile kalesia la is called new life isuwa te wala ma fe au te na o te tala no ma o ia ai te usa fa balan tala i te fa mai o te mana o fa nga o te no ni kan si le wa ula ma ula fa te ia ele lo a o ni fe ele lo e fa fe na fa tala una la tala me ma tu le pule la ia te oi la lava le upo le tua la lava me va tu le tua o te mana o te tango fa te Lise lua te usanga na mai ai usalo te lo teimi o la unga le kalesia ona fola na matalona fatino ela ia encounters por kala mere taulenka sa fatino pertania ile te usanga sumatas alela o te momole lo fatino I fafo pertania lu te usanga mai ma auto etasi le sa grupo le kalesia Mateo ese was full ya o le whaanga whala po kalamele o le encounter e whausia ma wha so o ai o langa o tangata
ma ua toe mantauina le whaatupla'i o le naunao i le olanga whaleanga. O nāna ma toe maua lesi upu maleli e winga le mawala wina. O le mawala wina le wo i le stage lea. O le mau mai le fuinei e fisoswani ati ya ele e kalesia. Ele o se lotu a o le e kalesia o le tino ke riso. Ele o bala wina ma ufa pe e kasi se lotu makeo ia. O le vaenga le ua mai le li. O le ua bala wina o lute toe fo il Pasifika. Whaunga ina o lua lute o mai tau te tutu ma le tino ke riso. E te fisosoani e ati ya e ma fausia ngā rua whatasi mwhewhi au i le fausia o le tino ke riso. Tasi lana vaenga, lute o whapopo e. Ma mai i Samoa, lua hawhe ma le valu. Ea, te talo le li, lalu fina ngalo. O le mato ainga sa mato loto engalani, o mato laiti, ea. O walu lole el fefe au o le loto engalo whakuho, lele na ua masalo pe rua tolu masi. O tausanga iai, i le fefe au. Tu mai sina taimi se isa ili po lai fina ngalo le tuka. E ma ufa mtala ia o le tulanga leo e ma ua whale nganga. O le mate o mai le mate lotu mai le kalesia ingalani taimi ni. Mate fia ma ua po la le fina ngalo le tua mo Samoa. Ea whapupu foltala. Ua umanena sa ili le o le Assembly of God. Le ima se ma fau mati o ia ina. E ima se ma fau. In fact, te rei fia anu ele. Te rei fia anu le se. O ke masangi le sempre o matota ta me sa vai. O nga ma ke lo ko pe ma ko sa vai nai fo nga po o matono na sa mo. Au te rei fia anu le se o ngona vo le ai pe o le e fa lo ina le si fo la mo. O na la malo malo. Ia. O le la ma te o tu fo la ma ua e fo o tu tonu le kalesia. Ale pola ufa mele fefe au ya maua ola atu watu ya o lua Leota ma Rita le ministry o le discipleship faso ma le evangelism ea misalo e lima pe ono tausanga manga lua ya le ministry le o le faso ina le o le o ina le kalesi ina ia ilo faso wa me mo le tono tatu e kalesia ele o le mamlama po le tulanga e tauna ia i le mele faso. Na le whaoletanga lava ia e ka o sauninga ia sa ma na ia sauninga. A ele o iaise ngā luenga whaopopo ina ia whaapotoina tātou tangata i le mele le faso. How do you disciple someone? Ia, ma tumai folele e tōla mano e whau waise por kalami. Faso e tono le kalesia. Fai le mo manuals ya ferma ona e faso ina se tanga te falaila o le me tupu le first 24 hours o le me tupu le first 48 hours ma me tupu le vaiaso ia ona mai alole na amatalo le na e faso le mo tam fai le amo tono sa group o le a wina o tai mo sa group ma me umana sa fai le manual tu non fa pena ia anga le fo le tua o mai nai le iuti ina e pia o le kalesia le palangi le ina i tafusi palawina ma wele tua ma te yo so swani ile autalvomo keriso lua fes fomu sa palawina ya utal tongo o le board ia po le committee fa foi o le lua fe se folu tolu ia sa to fieloa we vea ma te telefono ia ale la fato fa ma vai mai le to finga le te telefono la uta bomo ke viso ile lua fe lo tasi te sang te today so to just futa sanga o te telefono ia o vamos futa sanga o tono come si fa foi o na fa le u fa eu sabe o mi la famtalang ai no mana se famtalang tu la matanga o le savalinga le la u fa ai u mai talvo au tele a wese la male au talvo mo ke viso
na u fama ba to sang to ne o te ta o Valentine to felo e so va e lu afi su mele o ina na me le tua seata me le tua seata ya ciao e lu me na me le tua for me a manta se maftang te talo mo le tino ke riso ma fausia se fa le talo o me na i lu na me le ia ma mai fo se fa prefitanga i se faltua fo i fa ngai nei le tua me na fa le sau ai foi malesi la u fa prefitanga e fa ngai na ele tua e ati a e ma fausia talabo ma ai mai se atari ia ma fa fine e sa wala alfa ma fa o le fune o puni fa peto mai o fa fine ia e tu watu le mato ai fa so atu le mato ai ngale u fa prefitanga le ai lu ma lu fa pe pa mai ma Rita ke le nga u po le lo pe fa fena fa tino fa io e sao e te le ai fai o se mea mai le tua e sau le tua so swani mai ata ua wale mwenga fai ka o ne mea kekele o le whana kakalo le ska mai mea o le mafutanga vole le mai le tino ke misu kongo le fai ngofie wae e vole fa aswat fo e peo fenga mai nga mea tala e masanina ia e mise la le tulanga la le o le balawina o le atia e mafausia le o antali e mafafine fa le anganga ina ia fa pena ona matua o la tolanga fa lenganga ia ma avela to tai tono le tino ke riso pe oi o mela na le o ia ile vala wino ma o fa malu tu o mi setal ai no mana wa se to mamla la matanga for the origins ale mama o pertani e kolingi mai ma o ia ia fa pena ona fa upenga ina ia maha o ina ia fa pena ona fa soa fa ngaina ma u tono tino ke riso ia pe se talana fo le Lise e tam faien fa metala try Lise vanga tau o le vala awina which emeto silion tau e ma wa ale vala o inga la fa maso fa manos fa porto ia ado se me mai le tua o me fo na leina toalo toroto me fo na e tatira ngona ile confidence ona o me te fai Lise la tala mo ia anga le bala au e le me fai no tu no mo tanga tama o tala no fa so le me fai ilo ola e o se tala bo tasi le me e lo musuro fefe fai o le tu no mo tanga ma tau tala ona le isi confidence ai ona o le fala wino o ma wena tu ia o le mafai fa le tu por le grace le mafai no fai nga le tu ma fa tino le bala o tu se fa msalanga le te lo wala vale tala tu fai mai se ofsi no fa fitaya because esa olo sononga e mala mai fo ile to tele o ilato because you know Latu sa lo pisili o no te mala well mata te maputa but it was good for our viewers to see the origin when men amata mai but ole alliance o faila famtanga ono o sawa luma le vision na le Global Kingdom TV channel ole preach talai disciple faso and Gavin bulia ole yo ati se I just want to amazing Latu Rita. Yeah. Because I know it's a calling on you both. Yeah, exactly. Lo fa matala mai laila single apostolo ele calling, but Rita would love to have your views. Because there's couples and almost like ele loitina or the wife or the function but the calling together. Yeah, I've time la mo fa sili Lise. It's been a real learning curve, and I think going back, I mean, or for your survive. So, na abela ma ua I Biritania, Berinana, Natalipe, ia tua, ia mafau mo foiana e wharimiti. Wow, it's almost like he broke that village mentality. Because what was someone who so papena for or samo for ia e pumomo but when you go to such a faraway place
peo Peritania, peo na amata ilo ele atuona ta lepe ia mindset for yana ilo lava tangata lava ia, and that's where he really broke those limitations that I had. So to really think outside of the box, to think globally, to really think globally, absolutely. So ile taimila nena tapena ima way Peritania, you know, o te whaalongo lava tala Leota, papea, you know, it's family. It's about family. It's about family. We're a team. O te whaalonga na. And also that was also part of the church that we came under. That was, I always saw the ministry of the man and the wife and the husband being modeled. It was always them two. It was always together. And I thought, man, that's, you know, I saw Leah when we got somewhere ele kupusa me fa pena, you know, na le tamala va ia po na le fe out se to go na le tamala va le fa ia le ngalwenga. But God really broke that mentality. Actually gave me an opportunity to see the example been modeled by the Mato Fefe, our senior pastor. Eu fatas o ela una ia le tamala lo fa pena fo ia fine. So we actually came under that teaching and that model, so we saw it, and so that's what God was really teaching us how to do. So it's always been like that. It's a teamwork. I saw the leya or the afai I Leota or the Afele ya te au. So the two elefa pe e alu na stamalo ia to low lava, you know, alu mata, you know, ia o le sila Afele Latu male ma to foile to pa alfi, you know, mateo fatasi matitamu mo e fatas. So that was really ingrained in us and was so modeled so well. That's what I thought, you know, it was modeled so well that, you know, whoever came under that teaching and that sort of covering really modeled it, and so that's what, you know, came to us. So, and that's why we've always done it as a team. You know, he's the apostle, and then of course the prophets come in, you know, because the apostles see, the prophetic see, and it's always the teamwork with the, you know, the wife and the husband. Eu fantasi o le tu banta malo, you know, la to their visionaries, they see ahead. But we let to the big picture. Our tatola le tamaita le tu banta tamaita. We work out in the details. You know, that's how God has wired us. So it's, you know, God, you know, he knows what he's doing. You know, he needs both. He needs both, the man as well as the woman, because they see the bigger picture. We bring the details, the little bits, how to run it. So it's been a really learning curve. Where the thing is right now is that it's family. It's a family ministry. You know, it's husband, wife, and children, and you work together as a team. Yeah. So. Amen. That's beautiful, and I witnessed that myself. When we first started the discipleship, I'm amazed now knowing that for my apostle, there was a manual for discipleship. But when you came alongside us, you asked us to ask the Lord. And I'm thinking, why didn't you give us the manual back then? But that's... Yes, a good question. But before I move on, let me just say, I didn't call myself an apostle. Okay? Nanga tira tangata me whameka. O ang whenga aposkola whakiri. O kiri ngofo wala, whaingoa se aposkola. Nawa whenga whak. O tangata e mātou te ngalu e whantasi. A whape e malamalama I lantou le fivefold ministry. O me alofa ia le talanoma I le feso. Feso faso matasi. Ona e malamalama le I le me alofa ia. Ia le apostolo, I whaingonalia, e le profeta, o le whaiwhau, and so forth. But o tele alu whaitangata meo, I don't.
you know, because ele se val awa o val awa tu. So ava ai malantanga tavole le ila unga lue ile ministry o val awina. They see something about the apostolic. Latu te mul mawina se dimension of the apostolic anointing. Fate tainga ngaluenga fa so. O ngaluenga fa apostolo. O a fole tela tangata ele bala wina fa apostolo. Sabi le wo lo tanu ba ke ma mama la tangata mele. O apostolo ina te fausia matia he builds. And also you have as part of the vision of global is govern. Tashi na ba na ta wo na fa apostolo. So it's what people see in you. Ole me ole mo li mawina e tangata malamalama I me alofa I ole faifo. That's what they'll call out. La tu te mo mawina mabala we. O Rita la mataina pela ona fa so melenita ya. Ole me alofa le wa veleli. Ole me alofa perfectanga. I over tashi maltatalo. She's an intercessor, but she's also, you know, prophetic. Eu fatasi mena lem fai ona ile ma work experience lem fai ona e function ile talo o ile fa perfectanga perfect ile talo. That's right. Eu fatasi mena lo. So a compliment la pe tele le so ani la me alo fai ile ma wenga le fa apostolo pe lo winga na tala Rita o le team po le wo tu fatasi ma wa ngalo lo fantasi fila ngalo lentua ai ese me alofa ese fa mangala ne te fa me fa pese si on fenga poskolo le o inga le tele ma o tele anu foi tangata me o se apostol. It's the people that see how God functions in me that see the apostolic and that so I am who I am to them. Wa o apostolo yanti Latu. Ai lo se me fulu ke alu felo iso pe o no o vala le tu o se vala Kosi. Amen. Amen. That's beautiful. And also for me, when I went to Israel also, they always say missionary. I always screenshot file I mato ekalesia. Awale fai no ina o file tama, melo tama ele faina tau fi o ele va ai mai tama. Alula awe fa tama or disrespect. So I prefer not to be called that, but like you said, it's how people see function. And so ole mana you know wa tsa no because as a young person, it's I want to be an evangelist. I want to be an apostle. No, but I foi to no Israel. What's mo e au mai ia titles. I live function. I live function. But I just want to say I really witnessed Lingalulu Fatasi as a family. Le encounter one of the program na lo fa Samoa. And I'm to admin see Matefora, one of your daughters. Oh my for le encounter there was Sarona le so le bolas for and also Matefora ile so na I see that family how they function and I always see it's me for ile fa oh we're having Apostle Kosi. When we first started off, we're having Pastor Kosi, as I will speak our discipleship online. Ele came na amaka ile 2020. But you came together. You were umalo mga anong le flyer Pastor Kosi, you know, Pastor Kosi Rita because lo model my my fatasiya. And as in also for me, the young leaders are seeing healthy model. Healthy leadership being modeled in our generation, so it's a good example for us. Value added, because he operated as an apostle. So he levala au fa apostolo. Ya o foi ile up. My operates for ile malo for on profeta. Ela no vento la tana le on
o ai lava e te sau ai lalo. O ai le po lava le malu e te sau ai lalo. O le mental le na. O le balawina o le tangata lea. Te lelo na afia i oi. Yes. So a whapela se apostolic mental le whaamalu i ai oi lalo. Iai le impartation ma le transference. Yes. O le mea lofa lea, ia po le, well not the mea, o le mental, broadly speaking. So, peo ina lena mata mai ai. E leo se mea no once, it was far away from ilo mawhawha. Ai mase, ai sa wala upo le tua. Sau lea mai e wala ufa apostolo. E tangata mai, ai lena tono de kalesia le. E tangata le tua ta mai Amerika. Sau te, o Amerika, Afele, le upuana ta salunga lana tala. Ta ua o le whaamalu le tangalua i lano, because whai o le dominant gift o le whaprefitanga, that gift will have an impact. E eilo na whianga ia. Whai o le mea lofa, o le matua le ariali mai ia, o le apostolic. Ia, o le mea lofa fo na e ai nai lo lana. Pawala lau me vai, alau kango ai receipt. Lalau tango ai talia. Ma e te talo, ina ia e ngaluela. So, o le tasi na hule le banga tau, hule tamtatu mamlama iai. E sau le bala awa le tua, ai e whaongai le tua, le o lo o avea mwhaiwhi au po taitai, po le wha malu leo le kalesia le te iai. Walanga e te lele influence. E wha pe nao na whausia ma mou dai oe. Ona o ngā ngai whawhangai oe. Te pe o le tasi nā vaenga. So e le ngatala le whaprewhetanga le na sau. Ai o le whale fo i lea. Le te iai, le te mafuta ai. O le lai e influence pe ai ai nai oe. Ke le ia. E pe o vaenga nā le tau whawhama me ne mamlama tātou. Al mele sa o le le ano sa nonga. Ua kau whekuri ka ngā kai oe. E sa ili titles ma kulanga ma positions. Ai ngalo I Latu le hei o le bala au o le tua le mea. Amen. Oh wow, that's amazing. And for those o tele o Latu e ko meni mai lura e wale ma faina lau na to swapa all our family and friends your spiritual children global discipleship le au mai wale ma faina lau I see your comments here. You say, kalami ave kasta Kosi pakai maka I know what me see for you lua leo baya lua baya ne ava lua. But one of the things it's ole mela lai moro mai le tusipa. Yeah, as you were talking about the influence ale senior pastor le ya o lua I Britania. Au mai ya ta mai savai ave. Fa e se mele le mai savai ya. O le sa fa ya si po le savai. No ba o te elai te sau noa, o lo te mai whau ia e lia ma e lisaya. Le mental. Ia e le me lisaya. So for us as young people, I whai whaalongo mai o e whina na o e se wala awale tu. You receive the call from God, he influence, plant ourselves under some leadership. It's a sauna sa o le leadership, because for me, a whape ai ule whai au I lana whanau whaaleanganga. E mana o e ki pai te tonu o le kalesia po le movement lai ai. Then e lo whaaso o ina le lalunga. Now le whaaso o le kalesia, whaaso o le movement. But like you said in the beginning, the call is global. O mana o mia la le taimi nei, ia ni tai po ni spiritual mentors tu lai mai, e global le vaai, global le vision. So for me and myself, o te pawhetai I le tua, so I'm not boasting. For me, for ila, na you say le mentor, no whaaso ai ia Apostle Rita, was our it's outside of the Assembly of God movement. I am serving God under the Assembly of God movement. It's an amazing movement. A lot of plants, a lot of whangai naya whalenanga, molo o ngalue I Atalavo, prayer meeting, Bible study. Wa amatanga sau invitations was our fafo male movement. Waula, I don't know if they're my talia pelea. So sila fia Rita, I call them.
o ngā tete lo because we're limited lo mafau. It's a town o loyo I le movement Leota ia, but like you said, the calling is global. Like our topic, when God calls, lene fa mai e taua leo mai whaatasi I le influence o taitai I mo mesia mo tātou I taitai leo a ngai mai lua, the Joshua generation. So I thank God we're connecting I tātou. I o le teimi o te Latu ai, oh should I or should I? No, I fa mai ia I le advice mai au lua. Is God saying yes? Yes. Alara me la lea lua ia. So for today o te loa te ia taitai o te lo whanau mai. Really need to pray. We can't allow just anyone to pour into us. Yes. We need to also submit unto authority. But o tangata nai tula authority, they're not God. We need to go and seek God. Why didn't you give us the manual? But you told us to go and ask God. You came alongside us le global discipleship. He said, what is God saying to you? We're here to help you put that vision into action. So that's the kind of leadership that we need in our generation. So there's some prayer points put in my time. So anyways, let us talk at how the Lord is using you now. A function ile reach ile vala awina le o lo I Pacifica. Not only to prayer intercessors, the tino kiriso ala ile call to prayer, but also ile young people for le outside of home na whanau ale atunu Pacifica e ala le encounters. So I just want to give you both an opportunity and share how is God moving in you and through you to bring into how are you functioning? Five day tawar fasili. E tolu assignments you mai le tua ye ma o terminate. There no from talent to le temutuna o lua mea na mai le tua mai New Zealand. Sorry, Israel le lua Somalia. O fausia le falta talo 24/7 prayer house. Lona winga. O falta talo ele muta talo le au a toma le po. Ai ofa tasi maviinga. So o le ngofola na mai le tua ma u fa tu fausia ma fa tu o falta talo le sa mo. O le tabernacle of David mantua foi e fata faile na fai e Davida ona le aise manu te milena fata faile sa langa worship la u fasalamo mala sa fo malvaenga o ngasa sa yai io ma o inala le fa mo a mate tausan ne ona vai matar faltalo lea. It's a tala associate ecclesia. It's about the body of Christ. Our ministry is to the body of Christ. Ele o se loto tasi ko lea o le tino keriso le ua o mai le lia ya ma ua mantenga le lue ai. So if pena fulan fa mo faltalo lea useful fai tu la ya so uma e o mai e tanan te talo ai. Ole fama tuina le po le confirmation le tuol faltalo ole mato maftanga mo le watchman tasi le ministry le fo mate ia ole ministry talo tangata va ai ole mato maftanga mo le fai le watchman le wafe lucifu no fa so le vision le ole faltalo e umal mato maftanga ai saule tasi tamatai fai business wale mfaona nofu le file mu le tamatai wala ngona le conviction o la ngana pa ia sa lo fe mai o te mana o fa atu se lau ele tasi le eka e mato fausia ele faltalo I mean so se taimea bato ele tusi visiona e provide le tua ia me bato e fai wa e pe ano fai atu e fa so atu le mato ai nga le fa perfetanga le na mai Israel o voi le fia kilo mai o fa pengi o pungo I lalo fe mai o ka se ke leo le me le o te le mo fai ma tu ku se mo makuai la ngona le la ngona fo le ma fai mo fia le fa ma fai fa vai a fai o la le tua a fai le mai le tua e fai le tua la wan
Ona u famalosi na tanto ye tanto lo mai mo mai. Pato no mato le tua se visiona ya joy. Ai fa pelo manato se le tua. Le fai un fai. O ia kai ka ele se so sani ciao o femela walu ala fa so le ya joy me lo famalosi ya joy. A fa se mema le tua. Se fai le tua la wala fa. Langa le se visiona oi. O le visiona le tua o le a fatu ya joy. Pe ke kalia ma io ina te facino ina non le tue facino ma fa chiama ina oe ma faccio mem na mia facino so il termine le uomo le uomo tapena le mato team le planning team e fa sia le falentano ia ma FVI o ingegneria e lui ingegneria la uomo offer free time free Latu time leo mai mo interno te ko ila tau le me ia au landscaper tulang fa pena so le la fa tali me tela samo ia ona matalo fa mo tu le plan fo le o fa talo nei o le fa no le mai so le em tau tia o le fa no e jackpot okay o na e se tamo ta o fa no e tu lai lunga ile me mati e mo ko cha pate e mo lunga me I maunga matula ma pe vai le se mo tau chere tu no le tu le me ka ma ver fal ka le fai o le me mo lunga le maunga e ke kilo mai la so le la ta pena e tu la mana ai mani elevated e mati e vo le ma e ka ki le ya pa ona uma por fa mo ia faini fale fo le accommodation mo ilan to overnight ia mai se ia vai ngata talo fo ia to five retreats ia mamano fo na so le fo la fa mo fai mo accommodation in no fo tangata e ma fa pa le ma fa se officer e fo la tangata le ma fo ina fo le e la to ba ai ma ran le e ia fo la ma poto fa pitoa mo I would call it retreat rooms ito tono fa talo o le mountain no le pefia ai fa o le nomna tainga ia fa no potu ia mo ta in fefe ia to le mana fa la to retreats ai wa to le ia potu le potu so I estimate auditorium le o le fa le talo le va ia to in sala accommodate pe lu se la to se la tangata o le tau fika fo le o le fufuanga le na o le fa le talo na Lise le la it's a big project. Machalo maybe 3 to 4 million tala le me tupe fa ya le no fa so ya ele sa mal va mateni e te lo o le famiglia le tua la wo ye le kota million ko mo bank account o tangata lo fa ale amaka ale wo sa tu pito so o le ngana la tala fa se visiona mai le tua o te matau pe te fefe a fa pe se me kele o inga ke loi o le me mai le tua o anga se me mai kangaka ia am sa loi longa e kele fa penga e va ku me venga e fa ye rumano si a so se me mai le tua e kele langa e fosi ye o e ke fa langa le tua so lu ngana lo tala o vanga mo na o le assignment na le ma o le time le nei o le assignment lona lua o le maftanga le ko tu pe na ma tai le lua fe lo se fu o le memo ia le Lise ele I sau koviki ele ia fu nei o I sa mo le Lise me le chole o le me na mia le fu nei lo wan fa ma popo e kanisi o mai te talo le melan fa ma no se ma le tu e mo ia na fa ia te talo a lo tu te tas mana le tu ia mai fa tasi lo na tino e mai te talo o tangata va ai o intercessors o tangata te talo o mai fa tasi po le lava le ngol to lotu o mai ai Paula batanga vai e sisi maubunga I martanga le nga le fu o Yesu amen ele se fu o EOG ele se fu o Ilem ele se fu o so pole lava le tanga vai o malo le tua se le si maubunga so le la wa fu le wo to le la lu to tsa sana talu na manta le ministry le fu le go to prayer le fu wa
le la wa mata Samoa o I polu e fai ai to e fai se vai Yes, that's right. sa milo a fole Samoa ma le ba ai atu le tu le ne tau sanga la ngai fa ngai swinga ko fai e le na e kare sia la e o mai ton mafutanga le o mafutanga talo e iai prayer group sim sal pe tolu pe fa le wo mai ton le fo o mafuta ton I so o tasira la vai nga cha ua fo le wa e cha ua le mafutanga talo le o ngala o faltalo le pe no va o ngale la me I ko to prayer pe tu sa mal fina ngalo le tua nga so le me o mai o nala le la nga so ia le ko te pe fai martang ia pe fa no fa o ngai te tala e open e free mo se so se kare sia ke siano lava e fi se la tu tito te tai o tu la fi fi au o le lona tolula o le o por calamele te o le encanta ia pe anu fa lo atu o le pokalame le linkianta sa ma ye John Britannia sa fa pena na o nei ma ua ia ma o tu Fiji sa fa pena no fa tino Fiji se pokalame fa pito fo le Elena o Talavola ia ia va nga fo le e tange dai ia tamalo Roma fa fine ai o Samoa e a mai ne tu fo le ai target ia talavo matutua ia maunga li I laiti alma fuanga le nei Lise o va taimi nei o amatua I tau tia lava ia to enga tau le tatu mo mai wina talavo wa kuai nga kwan kapu e mai ma kwan kapu e mai fefe a wa sawa le o kalavo tau tia le alu rumo le teknolosi matulanga fa pena ma ua te le u tau e afie talabo ne o le tele fo la o talabo e o e kale sia fara ua tau le roa na fefe a pola ne a fai you know e o tu na o tu fo talabo fie me fo yo social gatherings ma me va pena a e fisi le tu le o la le la ngala sa e le mangua e talabo ele bunga la la tan e ia talabo talabo e ia talabo e me tuana na a le toteli ia na mai lo tu ai pe e wa le lo po la ne o na la le na fa ma se ma o le e to faile a matale va le leva ma sa ai fatto a matale le encounter sa mo le tau sa na lua fe lo tas fai o te sema ia ma mai lo le New Zealand tau sa te nei o no sa inga manos to fo e tu sa mo ia le lana to fai e lo ia te sema ma se to sa te ia ai ma mai fo I ne masina ai fa ia so e materi malanga mai a o faccio ma cioè in serie la nonna le si fonga le li me fai le encounter o che là e fa me qua o le qua fa ia so ca o e fa fianca pena a fe se me mai le li tan stai ia nala no vili mai lo nei fai fa le nei o kilani ia fa tai le tu o te fa so atu e fa mai me ko nga le ma ku ki manga o le lo po a me a fai kala mo ia le la na fa te no el por kala me ai sa tala fo le popo no fo I wa o mi la tala ia Lise nasa ia I tato encounter nei weekend amata la stofi po la stofias fo le astona le vuena o fo le matu sauninga nafi I kalesia le fai le Latu sauninga le muta le nga yo la ngano le tua o ni taiao e Mrs. Meli tasi o so fe fiao sa batula na telefo e fa mai Leota le nga o po nga po mbangi ka la fa ka ngi si ma po mai la to nei telefo o ma to ai na le nga le nga fa ka ngi si mo ko kuri fa o le mela na le no mama na fai le encounter le o por calame it's just a program that's all but we call it encounter ona mana mi ta to fta ya I maletua e tasi ale sa le tu fta ya I ma fela tanto sui an Coca-Cola that's what it is it's about encountering God but we also believe e fa ai le tu telavo
I le toe whaola le ua a matane. Amen. Le ua tanto wabai. Yes. Le ua over le rua mai aso talu na matane revival for le Asbury Yes. University o I Kentucky, America. Mm. O ai le whaonga o talavou. Yeah. Ai le ai mase, it doesn't look polished. Ai e whaingo lako o lako viinga. E le ingi kempalau. O le pusa fo le lai popo ele talavou. Pepese mai foi. Ia ke vai kuala ele me tautia ona lea. O le nau o talavou ia le umafua ele whaulaula. Mai whapena fo se manatu. I nei tātou talavou nei New Zealand Samoa ma Pacific Whelava. O I nātou I au te loa I mtua I whaangaina I le tua I le whaulaula ko revival le. So se tala na atonu tausio malama mai le o le wala awa le tua ese dimensions ia lewa o whamama e tolu I a sani sua mai le tua. O le encounter lama vaenga na ela vela talavou ma por kalame le te ia. E whapena au tatu ngā lue whatasi wā le whina ngalo malo le tua. Ia, se wha umai sau tala te le rope fia tala no atu ia le moana pe sa tala fi whapoko. Ia, le ai pa o mel toi paso atuna. You know, it's just really, as I've layered, just the different dimensions of your call and your walk and your journey with God. And it's an adventure. I tell you, it is an adventure in God. You know, that's all I can sum it up with. It really is not boring. It's such an adventure. He will take you to places you've never been before. It's out of your comfort zone, but knowing that, you know, being with God and you know that you're walking with God, and you know, He does take you to places that you're so uncomfortable, because He knows that, you know, you can do it with Him, with God. And so it's an exciting time to live. It's an exciting time, it's an exciting generation. And it's also just seeing the emerging, the young emerging leaders that is going to run to the next generation. So yeah, and taking the baton of God and just really lifting the name of God up, and you know, just so passionate, so fiery and passionate for their love of God, because that's what we need now. It's just that passionate love, that intimate love for our Christ and Jesus, and just really reveal Him to the nations and to where you are being called to, whether it's at home, it's at church, in your youth group, wherever that God has placed you, you know, let Him see how burning, how fiery and how burning that you're burning for God. That was a good image on that one. So, Amen. Yeah, burn. I love that. This is just an introduction or the very first conversation of many. Le function, yeah, Apostle Rita, yeah, it's between countries. So, if I have a no le tua, if I say me, it's a whawawina, yeah, ni porkala me luna le onanga le Global Kingdom TV channel. But just before we come to try and wrap up, Rita, how do you feel about the call? Well, it's very weighty, yeah, because I know what it's like to receive a call, but just like Apostle said, when God, if it's something so big and impossible, it's from God. But it's not your input. Well, the calling, we've heard from Apostle about the calling. And Rita, where are you at with the calling? I mean, two things stood out. I saw the weight. I saw the weight of it. I saw the weight of it, you know, that what God has put on His shoulders, the weight of it, the responsibility of it. And that was the beginning. Fast forward now to this particular time. It's, you know, because God has shortened the time. Yes. Well, yeah, God has shortened time. And the pace,
he's really accelerating a lot of things. So things are happening so quick, and even I have to adjust the way that I run, because I've got to run to the rhythm of the Lion of Judah. Amen. I have to run like that. So like for example, or encounter in here, I was almost like, the first reaction was like, oh my goodness, you know, have a rest. No. Those times are over. Wow. Those times, that luxury is not afforded to us now, at this particular time, at this particular moment. Why? Because I now have to tune my ear to how and run with how God and how the Holy Spirit is saying. What is he saying? I have to run that fast. But running with, I'm not running in my own pace, in my own strength. Yes. I have to run with him. Amen. I have to partner with him. Because and I'll burn out. But I have to know how to run and how to partner with the Holy Spirit, and I have to know what his pace is. He's setting the pace. I have to adjust myself. Wow. Yeah. I have to adjust myself. And now, just knowing that, enjoy the times that you do have, because when God tells you to run, we're now running with chariots. Yeah. You're not running with horses anymore. You're running with chariots, and he's setting the pace. And if I can just sort of summarize it like that, so it's exciting, challenging. He's really, what he's doing is he's pushing your comfortable life. With the pace, and also with what he wants you to do. But remember, you do it together. You partner with him, partner with the Holy Spirit. That's how we run, is we run with him together. But you go together. Yeah. So. Amen. Wow. Before I give it I understand what you were saying, because when I was living in Israel, it was 2 years or 3 years of prayer closet moments. Alule prayer. And then when I came here, well, my invitation, where your face is now in the public. When you're so used to just you and God, hello, move out now. I'm in my prayer closet. And like you, we gotta run with God. So it also a struggle that I had struggled with last year. That's why I'm grateful to God for mentors, even my praying parents at home. It's all about our, and I'm thinking less low, God, just give me go adjust. So if I'm more TV, youth group, and one of the biggest lessons I've learned from you both is being planted in my home church, but you function. You go and function where God calls. So when God calls out, so I just want to encourage all of us. Just like you said, we're running and we're partnering with the Lord. Last year and this year, Global Discipleship Network, or partner with God. Because when we saw in 2001, we didn't partner with God. But when we came back and partnered with God, because we're very passionate. It's a 100-meter run. It's a marathon. That's why just from me to all of us in the Joshua generation, partner with God. Surround yourself get some mentors to pour into you that have a global vision, not a vision to build up a movement or to build up their own local church, but a vision to build the kingdom of God. Amen. Apostle and Rita, I just want to give you another opportunity to pour into our viewers. I can see there's people tuning in from Israel, America, Australia,
across different denominations. Yeah. Leota te baba ai atoi singa whakpenenga. Mo le mawhaina lau lau ina atu suafa. Thank you, whaftai mawhata mai. And so, I hand it back to you both to just pour into our viewers before we end our program. Yeah, whaftai. We live in a world that's global. Ele o toe lai titi le pepumo mo le baaya le tuol taimin nei. And that is because things are coming to a head. We're at the beginning of what is called, birth pains. Amatanga puponga. So le wa vave le ngayoi mai le tua. On walata mai fo to fio mo tanto li falo Yesu. And that means that ole pea on faso antu ia Lise ile le o uli nei. Ai fa pe ona ia lo mindset fo le na o to tonu la volto lotu por o ko e kalesia tauna ngalue ai fo le mai expectation fo le na o to e kalesia la va ngalue le to. Well, I like to say that that's not going to happen, because it always lava e sa le tu e fele me te le mafofawina e fo le mana to telo tangata o kako e kalesia le la but you will be surprised at what God is going to do. Ia open, ia awane I tā mau oe I se mea fo lele ono fo lele wai ngofo whaakua oi. Ia ona le mawhai ona sau ele o le ngango le tue sau e ngā rue I to tonu I ante oe, ia matono to e kālesi. Ia whai ose whai whai alo whaafonga mai mo mai ia. Whaamaro ngā rue, ala talo na, langai tasi a le tino ke miso le sau I Yesu, kasia le loko, na le tino ke miso. Longa winga o la vale tanga vai o tolotu le ai ele sau Yesu va pe pikile ai. And so we need to have a mentality of the body of Christ. O ko inga mentality nga ka nga ye ka ko o mafau fo le la tele I le tino ke risu wa e ke le lo po fe menga yo ele nga ngole tu ai afa pe ta maunga ko e kalesia ia le tua fo lele I whangaina to e kalesia ia turang whapena. Wana I tā mawai. Ke o sau Yesu fo lele sau e whia manao e maise mea ia antauto. Ia langa o lewa usalo whaporkalame ma tā mau fo lele le aina o ia tauna tupo whaolaola. Ia a pia sa malosi atu nai le nei aso. Talavou a whaunai te whafonga mai, this is your time. Amen. This is the generation of Jacob who seek it. Salamu lusu malfafo po. Taimine, launga tupulanga nei o Yakopo. Amu ia o tau talabo, famaltus pa ia famai o tau o launga tupulanga Yakopo. Why? Because Jacob o Yakopo tangata sasa ili le tua, tangata na fita ya imale tua. Suia lo na ulanga matkanga pelo fa mea ngaoi I se tangata na matua fa ngai nei le tua. So ole winga ngala tala, this is your time, young person. Le ana val au le tua batia. Kusa peska mai me whatever it is na wa batia le tua fa maoni But you are a candidate for what God is doing right now. It's happening right now. So awane e manatu mama o yant oi la tala polun fa ya Timoteo o nge mga whakawa ayante o talabo. Don't let people don't be despised, by other people, but know your calling. And that's what matters. It doesn't matter what other people say about what your calling is. It's what God is saying to you. Yeah. And I know what it's like. Au talabo sa ta yo mele la no keri mentioning na ko la talan fa mo. Fe la val meno sa unha pose meno e kofia we fa kai ka. Au kere manga o ki kai ka. Fa na ko pai postali na kolisio sa mo wa unha na fa kai ka. Au ki o kere manga o ki ke mo fe vole. O walu sa le New Zealand o me tasi o wa universite kofia o fa kai ka fa le tua. Se o kere manga o ngeme
a lo ku fo I pe kangi o me kas le winga la no tala a ona o le bana au le tua yanti o ia ula mona fa tangata you know you still feel inadequate. And it's not a bad thing sometimes. Langa si longa ke yanti o le mafo fauna le mafauna e fai o ma fa pa sa le langa pai a ele manatu malango I em fai ngu fai ia nga fiu le fakal fa unga le fakal le po la ke me fa maula lo loto ma malulo loto si sa o ia fa ma o so o fa malo si nan tell about you know God bless you, you know we love you all who you are, whether you're here in New Zealand, Samoa, Fiji, all over the world. God bless you. I look forward to working with the young people. That's my job, is to prepare this young generation for what is coming, and it's happening already now in the name of Jesus. Pamaluia tele le tua tanto por kalamele nei au le Lise ia ele manatu wa nga foi se fa so e bita wina fa manosi ia le ngana o tanto por kalamele fa pena ona tu watu se upo e fa manosi tanto uma it's for Yesu. Amen. Just also another encouragement to our young people, while you're waiting for that call to come into fruition, serve at where God has planted you. Just want to wrap up how I see, let's say, function, but just not one church and not one movement. The 2020, the Zoom call a discipleship. All over the world. Right now, I just want to also honor for Pastor Jack and Pastor Blessing. Yes. Some of our disciples, they are planted here in Auckland under the Kingdomized Church. Now, I don't serve under Kingdomized Church, but they are nurturing the people. Connected for in Auckland. There's also Ma'aola. So all these area, everything, all the different movements, they function in a revival for the kingdom of God. So I see how we disciple online. SMLA plants. There is another also sister from our discipleship. She's planted in the Potter's house. It's not a Samoan church. On Zoom and now serving in the Potter's house or everywhere. SMLA planted. I say I honor a function Latino or Kiriso. Amen. I whawhitai atu, Apostle and Mama Rita. I know it's been a full-on weekend with the encounter, but au mai fo e ole taimi e ilunga le Global Kingdom TV channel i le yafi. I want to honor you both, and I just want to say thank you. Thank you for not only pouring into one set of group, but pouring into the children of God, into all of the young people that the Lord brings to your path, and please keep them in prayers. And I know if you're interested in some of the programs, Lena Ta'awatu, I said to me to Baba, I may for ile family and Global Kingdom TV channel. Because we're not limited to one movement, it's going global for the kingdom of God. Amen. If Rita want to share something before we wrap up this afternoon. I just wanted to say, always, keep your intimacy with God. Never, always remember the one who lifts you up, who works for you, who blesses you, and that is so important, is your relationship. The intimate relationship with Jesus. So that's what I wanted to leave you with. Amen. So good. Very thank you. I feel nice. Long mai talabo ele o mautu lona mafofau wa aure tua ia le fa talo mo apena uma talabo lo mafuta matatu por kalame lo fa ngai nei le tua talo fa tole la fai mo to uma na ile ulile ina ia e anga iluma ma o te pai tua ma e lo i ia ile tua ma tala mulmule Yesu na fai ile
ile au so ile tusi ole le matai lo subal nei fa I will never leave you nor forsake you. Chala mulmulia na Yesu mai o te fa pet for yanti o ele tu ua o ele tu ua o Yesu olo awo yantu o ia onai lu te o fantasi msalvat fantasi ba fai o nai te na unau fa maina o tale lea o le fine mana tele so wa fetalo mo to le yaso ai fa te tele mo le noa ia fa ile tua ia sisi fo ia no se te me luma tanto te mafuta le nei por kala ala fa tanto tan fa te tele le tua le nei yaso ma to fa so ma to fo se fa ma losi e na to o lo o mafuta ma fa lo ma mai fo le nei por kala me le tua tano fa to mo talvo uma lava lo mafuta ma fa lo ma le nei por kala me le tua fe lama se tafo le atu ni New Zealand fa pena fo i Pacifica a mesi se ma to atu pelo sambo talo le tua o le taimi nei mo talvo o le tu la le nei mo talvo uma le tua au talo fa pitoa ia lo fa una mana I lunga ya te na tu waise o lo le mautu le tu ona o le vala au ia fa pena o ne fa malosi ya te na tu ia lo fa ma falanga ia lo file mo ia e fo ile toa o le noto le tua ia alu ma le mautinoa e u ia na le antoto a o lo ia ile tu sulfu le tu talo ia fa pena o na fa tu lai se au tau o tala vou le tua more nei mai tami. May you raise an army of young people, bold, confident in moving forward and taking hold of their call, Lord God, for such a time as this. And we just speak, Lord God, your goodness. We declare and decree, Lord God, grace over the young people, whoever's listening to this program, in the mighty name of Jesus. May your Holy Spirit go with them and go after them, oh Lord God. Use this new generation, Lord God, to draw people to you, Lord. Use this generation, Lord God, to draw out new streams of the Holy Ghost, to draw out, Lord God, to redig them, the wells of salvation in this nation of New Zealand, but also throughout the world and including the Pacific, oh Lord God. And so, Father, we just pray this over them. Let there be a new anointing, a new wine poured out on them, oh Lord God. May they know, Lord God, your call. May they know, Lord God, your plan for their lives, and use them and fulfill it, oh Lord God. I pray, bring along destiny helpers, destiny connectors, oh Lord God, that will help them. Papela na fangia talvo mai Latu e matutua al fatutua e fapena malango fausia matiao Latu le tua ina ia fapena ona fangaina tilia Latu le tua molo fina talo na ni asu lo swafa Yesu. We bless the young people in the mighty name of Jesus. And everybody say amen and amen. 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 Yeah, mole toilanga na fatai our special guest this afternoon, and we look forward to the next time that the Lord allows us to be in the studio again. Whaftai for ia Pastor Mike and Sarah, the visionary of Global Kingdom TV channel. Mai Latu umalawo lo au na iluna nei au nanga e pola ina lafi mapa ia le tu, and all our families and viewers le faina tau so hawhai tau te leo tau. Thank you for tuning in, and our prayer is that God will bless you. Amana ingalo le visiona le Global Kingdom TV channel. Ole nei au nanga e preach the gospel, disciple those the word has been preached to, and govern. It's a lai e pasoina mapulia ono Yesu Kirisa. So from us here in the studio in Auckland, we say thank you and to paso. Shalom. Maiava